Dakle, ovaj povod koji smo danas ovde je edukacija koja se radi na polju proširenih vena i kapilara. Edukaciji ću prisustvovati veliki broj kolega koji dolaze iz Ruske federacije. This training is to help doctors develop the best technique to treat small veins on legs and also to have not only functional result but aesthetic result as well. More predictable, more reliable, more long-lasting result. Danas su laserske operacije vena unapređene do te mere da su same intervencije za pacijenta potpuno bezbolne, da se radi u lokalnoj anesteziji, da posle toga pacijent odmah napušta lekara i vraća sa svojim svakodnevnim životnim aktivnostima. Sometimes you have breast augmentation or surgeries all over the body, liposuction, and this may cause veins to appear in all your skin. That means we can fix those veins with ClaCS technique as well. Možemo da kažemo da smo tu vrstu intervencije toliko unapredili i toliko smo došli do toga da smo, kažemo, sve te probleme koji su bili vezani za te vrste minimalno invazivnih intervencija rešili. My father was a vascular surgeon already, a doctor, a brilliant doctor, inventing ways to treat veins, and I've studied laser, augmented reality, and I really push forward to try to be the best.